Dimonde ari igikombe sigaje The Blues igikombe cyose gikinirwa ku isi abantu bibazaga igikombe cyose Chelsea nta gikombe idafite nta na kimwe Chelsea irabitwaye muri no myaka Chelsea ibikombe irabitwaye igikombe bikinirwa n'amaklub irabifite The Blues mbere yuko bakina igikombe cy'isi no mu gikombe cy'isi twabonye basinyisha abakinnyi abantu ntibayumvaga cyane muri no minsi nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklub. Ese Chelsea yo ihugiye mu ki? Ni Chelsea iziyubaka gute? Se haraho kwiyubaka? David, abakunzi bayo bati bite n'iki kirimo kirajya imbere muri The Blues? Ese ni hehe ho kwiyubaka sofa? Harabiri mirifuza kugeza ubu ari umusore witwa Simons, umusore wavuzwe cyane w'umuholandi. Ese warinjira ryari The Blues? Niki kirimo kirajya imbere kugeza ubu ngubu? Katwinjire muri ayo makipi. Chelsea yo umuvuno wayo n'umuvuno unatangaje uzi ko ni hese mwigeze mwumva imyaka 10 cyangwa 8 umukinnyi asinya niyo yabizanye ngira ngo kuva Todd Boyle n'abagenzi bafatanyije bakimara no kugura ikipe ya Chelsea nyuma y'amaboko yari irimo ya Abramovich basa nkaho biyemeje kuvuga ngo iyi ekipe tugomba kuyisubiza mu bihe umurusiya yari ayifitemo kuko mu bihe by'umurusiya yari ekipe iri successful cyangwa yari ekipe ubona kabisa ko yateye intambwe ije ku rwego rwa elite ku mugabane w'Uburayi. Mu by'ukuri ibyo byose ngira ngo turabizi kuko ibishoro bakoze mu myaka ishize abenshi twarumiwe tureba kontra bahaye abakinnyi abantu babyibaza hari benshi. Chelsea urumva ikugirira ibyayo rero ushobora kuba yatanze n'iyo miliyari imwe ariko ukabona ikinnye Conference League urumva Chelsea ukabona iraje ikiniye igikombe cy'isi cy'amaklub ikagitwara nyine ni ikipe itangaje ifite ukuntu ibayeho muri intuza yayo igoranye kuko gusomana na Chelsea kano kanya haracyarimo amakuru menshi ku buryo kubona umuvuno wayo biba bigoye ufatitse wa nonaha kuko bubyuka mu gitondo yongeraho ibindi ariko tujyana n'ibyo tubona tujyana n'ibihari mu by'ukuri isoko rya Chelsea ryo ifite ubwo uburyo buri financial bufatitse ndetse ku rundi ruhande abantu banabizirikane ko iyo uguze umukinnyi kamuha kontra y'imyaka 8 iyo baguze uriya mukinnyi ba spreading uburyo bari bwishyura umuntu ugasanga biraborohera ku buryo baba bafite n'amafaranga ashobora kuba yabafasha kujya ku isoko rindi. Desire PSR yari no kubagonga cyane kurushaho ariko buriya mu bakinnyi benshi bagiye bagura Chelsea ku rundi ruhande burya iranacuruza ariko abantu ntitubimenye neza kubera ko abinjira ubona ari benshi buri gihe ariko ibijya gusohora burya ntago bagira ya makuru yo ku rwego rwo hejuru ku buryo uvuga uti bakoze sales zingana gutya ariko zirahaba ntabwo baba bica amategeko nanone ngo babibemerere bivuze ko bari ku murongo. Yego urumva so bakomotse mu gikombe cy'isi cy'amaklub aho bazanye miliyoni zisaga 100 n'izindi kuri njye ahubwo ndimo babwira nti Chelsea ribwo mukiyibona ni yatereka kuri sezo ikurikira annual budgetary ya sezo ikurikira none irabakura mu nzira mwese Chelsea nyine ni ikipe itangaje ariko no kubakunze ba The Blues buriya nimukurikirana icyo bitigura n'igurisha ry'abakinnyi ku rundi ruhande y'abakinnyi babaye benshi barabacanga ukavuga uti se no nyine ubura utora n'uwureka ariko icyo nicyo dushimira Maresca kuko yaraje byibuza agerageza gusa nkavuga ati oya tugerageze kubiha umurongo abajya mu kibuga byibuze dutangire tunamenye byibuze ko 2 bya gatatu tubifite rotation ikorerwa handi sezishize yaberetse ibihanga bafite ari byo bagereje gukosora mu ntangiriro zino sezo warabibonye bongeramo abarutayizamu babiri urumva Pedro ndetse nande na ntuza na Dilap arumva bivuze ko Jackson baramupimye kuri bo babona ko ntago ari ku rwego rwabo kumurekura abana murekura ntubari ku isoko Enkunku byaranze uriya mugabo niba ari imvune niba nawe yaraje ahura na Chelsea nayo umwanya wayo burya itaguhumekamo kabiri bivuze ko nka nuzurabona kuva yakira ntago yigeze abona umwanya wo kugira ngo agaruke mu kibuga. Enkunku ntago tuduta ku mpano ye uwo nawe urabona ari ku isoko arasa nkaho agenda ibirazi byaba Mudrik uriya ibibazo ahura nabyo hariya so Chelsea
ntabwo ibura kuba kano kanya ijya ku isoko morale irimo irayikura cyane cyane kuri iyo fagiteri nkubwira yuko abari abaherwe b'abanyamerika barashaka kwisubiza mu maboko meza, ndavuga ku rwego rwiza aho bayisanze, ihatanira Premier League ikazitwara, Champions ikazitwara, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, harakabaho igikombe cy'isi cy'amaklebe ko cyiteretse mu rwego rwiza noneho, ku buryo abaherwe barifite morale nyinshi yo kumva ko n'igihanga kibura bari bucyongeremo imbaraga. Aho rero niho hatwinjiza n'abakinnyi bakayigirira icyizere cyane, niho hatwinjiza n'ubundi ku isoko ryayo. Ikigaragara cyo nuko nko mu badefanseri kano kanya biragaragara ko Fofana yabapfiriye ubusa, ntitubitindeho nawe ku isoko. Fofana yabapfiriye ubusa, ntabwo niba flop tuvuga n'imvune ze zaranze. Ikinatangaje she ni ukugura umukinnyi nk'uriya miliyoni zigera kuri 70-80 no muri Leicester ubona ko imvune zari zamubanye ikibazo, yaguzwe 70. So ukibaza kuki uwo mwana nk'uwo murabona umubiri we wari ugoranye, kuki urisika nk'ibyo bintu, urumva. No muri Marseille niyo mpungenge bafite. So muri Marseille baravuga bati baramushaka ariko bakavuga bati imvune ziwe zizotubanira. Urumva kimaze kuba ikibazo. Buri ivunika rya Fofana byari ngombwa ko bagarura Chiloba bamukura muri Crystal Palace, bari bamutijeyo kugira ngo agaruke. So wareba abo bita ba Badiashile baraho, nta nume defense rusanzwe. Chiloba ubona ko ibimenyetso ari byiza, uwaje agafatisha no Colwill nyuma y'igenda rero rya kapiteni agasubira muri Brazil muri Fluminense, ndavuga Thiago. Urabona ko hasigayemo icyuho, imvune ya ntuza yo Fofana ari nacyo cyabasunitse kuvuga duterera urugamba tugiyemo. Ikigaragara cyo nuko we Badiashile icyizere tugufitiye gike, avuye mu nizanyo Fofana imvune zawe wapi sibyo. Disasi we baramuvuze bati site tubonye uva hano, nakubwiye buriya Disasi uvuye mu nizanyo, ariko nawe nyine barakomeza barekure kuko ntago byakomeza, kuko birasa nkaho atamwibonamo, birasa nkaho areba Chiloba akabona nande na Colwill. So birasa nkaho rero avuga ati reka twongeremo undi mu defenseur umwe. Imbizi baba bagiye baganira na Ajax ku musore rero witwa Jorel, n'ubundi uyu mu defenseur bamaze kumvikana nawe, birasa nkaho biburaho gakeya. Urumva Jorel Hato miliyoni 34 nizo Chelsea itanga, irimo irazishingira ku mafaranga Arsenal yishyuye Julian Timber, urumva, ku buryo barabona ubwo basabaga 40, ariko birasa nkaho Ajax n'amafaranga iri buyemere ko n'umuhungu yabasabye ko yigendera. Uwo nguwo isaha n'isaha araza, ni muto Hato, Jorel Hato, urumva yari yarongeye amasezerano muri Ajax kugira 28. Now ibyo bigakubitana nande na Xavi Simon bari buze kumutangaho miliyoni 40, ntaguciye mu ijambo, miliyoni 40 z'amayero. Nge ndavuga 34 yewe, iyo mvuga mu Mongereza. So hakaza rero Xavi Simon, nawe ubona ko ikintu batari bahuzaho na Chelsea yo kuba mushaka nawe arayishaka, urumva, n'uburyo bareba uburyo bita Chukwumeka, urumva, wananiwe kugurwa na Dortmund irimo irashaka guhenda Chelsea. Chelsea tariko Leipzig uwo muhungu iramushaka ku buryo byaba ingurane, Chelsea kabongera amafaranga makeya. Urumva ko Chelsea yakwifuza kuba Chukwumeka yarenze kabarengerezo 10 miliyo, abandi bati iyo diru byashoboka ko yabamo, ariko ukabona umuhungu nawe urukundo rwo muri Dortmund rwari rumaze kuba rwinshi, ariko n'ubundi byanze bikunze niba Dortmund itamufashe nka option ya mbere, icyo gihe umukoresha we ntacyo gukora afite ashobora kukugurana nka imwe twavugaga hangaha. So igihari ibya Xavi Simons baramushaka kubera ko kano kanya ku bakunzi ba Chelsea wenda n'abandi bakurikirana ibya Chelsea banabimenye ko buriya urabona kucyo bita ngo ni impande za Chelsea kano kanya turimo kureba yo Neto, tukareba yo Gittens, sibyo? Tukaza undi mu winga bafite Chelsea n'uwuhe Pedro Neto ntamuvuze. Ndimo ndareba nuvuga ngo bafite Neto na Gittens, sibyo? Ariko wibuke ko batakaje Sterling, batakaza Modric, bagurisha nande na Madueke. Urabyumva? Palmer ari muri amuzana ibumoso. Ikibazo rero cy'ibumoso niyo mpamvu ubona ntago Palmer bashaka kumuzana aho hantu. Coaching staff ya Ntuza ya Maresca iramubwira ko barashaka kumufata nk'umu playmaker wabo.
ari nayo mpamvu amakuru y'umuntu witwa Garnacho yanze kuhava, kuko bavuga bati ikigaragara cyo nuko iruhande rw'ibumoso hano dufite Gittens wenyine, urabyumva, tukagira nande wagomba kuba ari hariya ninde ni Sterling wari ugomba kuba ari ha cya Modric, ntabo urundi ruhande rumwe rw'iburyo ruriho Neto nk'umunyemoso bafite hariya. Madueke yarahari, we yagiye, bivuze ko bakeneye umuwingo umwe, ari naho ubukuru bwa Garnacho busirikira. Chelsea irashaka kurekura na biri arimo arakora byo kuzana James Reese yari hagati kugira ngo Palmer yigire hirya, birangira Palmer yongeye gukina ahandi ku mwanya we. So Chelsea irashaka kurekura Nicolas Jackson na Nkunku, urumva isa, kuko bavuga ko ino sezo bagomba gusohoka nabo. Iki rero kigatuma Palmer asa nkaho ari we mu menero uri hariya muri Chelsea. Ibi rero nibyo batumye basunika bashaka Xavi Simons kubona undi mu playmaker wa kabiri wa in case, kuko rimwe na rimwe na deep in form kumanuka kuva muri form urabizi ko bibaho cyane, kugira ngo Maresca agire izo option muri rusange. So niyo mpamvu narimo gusunika ibyo, kandi ukabona ko transfer za Chelsea ziri justifiable cyangwa zifite impamvu, ubona barimo gushaka kugira aho basimbuza batabonye umwanya cyangwa batagize amahirwe yo kugira forume kugira ngo bajyane equipe nziza. Equipe nziza zirexige niba utari kuri forume barashaka undi. Murumva ari kwiyubaka gukomera, arakoze cyane David. Kongeramo mu defenseur, kongeramo umukinnyi wawuca ku ruhande, yaba ari kwiyubaka ko abarasta nyako, kwiyubaka gukomeye cyane, kuko muri defense twese twabona ko harimo bari bakeneye izindi mbaraga bivanye n'abakinnyi bazanye, ariko batariponze kuri ku byo Chelsea yashaka. Hanyuma uzanye umukinnyi nka Simons, tuzi ko aho yaciye kuva muri PSG agenda hageze no munsi ukuntu akina muri equipe y'igihugu, n'umukinnyi afise contribution nini ya cyane, ashobora no kugira ikintu kinini yafashije muri club, cyane yuko nkuko Tamateko tabivuga equipe nkuru ishobora kugendera ku mukinnyi umwe. Palma ashobora kugira ikibazo, agize ikibazo nta wundi mukinnyi tubona muri registre yiwe, ariko Simons yabikora. Ni ikintu gikomeye bariko barakora, bariko bariyubaka neza cyane. Iyi Chelsea jewe ntakubesha Sidike, ndavye abakinnyi ifise, ndavye ukuntu iri kwirevoriwa, ndayibona ama equipe yo mu Bwongereza ashobora kuzotanga akazi umwaka ikaja guhatanira igikombe. Nk'uyu musore twa Joel Hatton, imyaka 19, no mu defenseur, metero 1 na santimetero 82. Ko mu winga nako kwitondera, nako kwitondera nkuko ngubwo kuri ayo makuru avuze ya Garnacho, nge mbona yaba ari meza kuri Chelsea. Kuko buriya nubwo tuvuga umubare mwinshi w'abakinnyi ba Chelsea, abenshi urabona ko ari umubare ujagaraye hagati, urumva, na partizi inyuma, ariko noneho imbere urabona ko buriya baragowe cyane kuba bagendeye kuri rutahizamu Jackson, ari no mpamvu bahise baje guterekamo babiri icyarimwe bikurikiranye. Impamvu mbona ko bikenewe nuko Gittens ni umukinnyi mushya, biragaragara ko nawe akeneye adaptation muri Premier League, ni na muto, kuba yagira umukonkira we hariya biri très sérieux ibumoso, cyane ko bankubona ko batari mu bitabo bya Chelsea. Naho Neto yarafatishije iburyo hariya, komuso Palmer ushaka kujya muri axe hariya byaba ari byiza, kimwe nuko Neto yagira ikibazo Palmer akahaca, na Simon agakina ahandi. Ko hariya harimo akabazo kabisa. Ndibonda reba n'undi muvuna ashaka kuzana wo gushira muri mu kapiteni hagati hariya, undi akajya iburyo, ariko icyo gihe urumva ko Neto wari umukeneye nk'umuntu muri couloir, atuko mu winga yarakene. Urabona ko mu winga ntago barava ku isoko, nubwo barangije bya Hato bari muri process bya Simons, ariko Chelsea igomba konjezamo undi mu winga umwe, ariko ikakoresha uburyo bwose sohora abakinnyi, kuko umwe mu bakinnyi bo hagati yasohoye yageze muri Atletico Madrid, n'umwe ari umukinnyi Atletico yamaze kugura, ubwo yabaye wa kabiri nyuma y'uriya mu Veiga, Veiga Atletico yamuguze, Renato Veiga yagiye, nawe mu Espanyol, babe mu Argentine. Veiga si mu nzinde mu Brazil, maze kubona ntuze abaye wa kabiri nyuma ya Karagere urabona ko nawe yagezeho Rotando Girabura ajya muri Atletico banze ari kureba akavuga mu Portugal. Veiga yagiye muri Atletico, Chelsea yamusohoye. So irashaka rero aho Nkunku ajya, urumva abo ba Disasi bagende, irashaka uko Jackson yasohoka. Ni akazi gakomeye. So niyo sura kugeza ubu rero ya Chelsea gutunga Jackson
akaza nka troisième choix niko ndi kubibona inyuma ya Pedro ndetse na Dilap gutunga Jackson kuri troisième choix yanakugora cyane iyo vestiaire yakuvuna cyane yakuvuna oya nta mpamvu yo ku muntu wari umutitirere kumuhindura wa gatatu utangiye kuzana ibindi kuri Senegal wagize amahirwe akaguma muri Premier League byaba ari byiza twibuke ko binjizemo n'umwana Estevao nawe yamaze kwinjira ubona ko The Blues Estevao we kuba troisième choix ashobora kubyemera Jackson cyane so Chelsea nuko nguko nta by'isoko by'umuzamu ubona ko Sanchez azaguma bamugirira icyizere ayobora izamu rya ekipi ya Chelsea yagize igikombe cyize ejo bundi atwara n'igikombe ubwo urabona ko kuri The Blues ku bakunzi bayo navuga ko nayo ngayo yagezweho abakunzi bayo bamerewe neza iri kwiyubaka pe The Blues bameze neza pe niyo mpamvu nta butumwa meruko ngo bitabarasta bimeze gute Chelsea ibirimo neza cyane reka tujye turebe abo basore baraza kwinjiramo gute nabo basohoka baraza kugera he tuve kuri ekipe ya The Blues tujye kuri ekipe ya